Ajde, Bruno. Petko, druga, Petko! Bliže! Stav! Ajde. Pet u gol, Kimle! Kako mu je... Si vidio krivice kaj je glida? Ne. Dobra banana. Go, idi Vujo! Pa kaj djela? Daj! Daj! Jude Šmeljak, sigurna! Daj, prima! Evo ga! Daj, pizda. Ajde. Evo, udari! Ej, daj! Ne! Daj! Pina drugo! Ne, to si! Šut! Evo ga! Druga Maksi!
Vrša u van. Nima kako, blizu, onda je to tako meni. Sada mu dan kažu, ali u Kakar to? Beži u pura. Mano! Ili mi u sasti koliko dio? Ajde, Bruno. Evo ga. Ne sam si. Dani! Ajde. Ma ne! Dobro, dobro. Ajde, Varga! Konec tekme, rezultat Brda 1, Krka 1.